اصلا در نگفته‌ها عادت کرده اید که ستاره ها رو ببینید، ولی این ستاره با رخشندگیش از یگان ستاره کم نیست. یک مردک خوب. دوستی عزیز من غالب جان. سلام علیکم برادرای عزیز. انا همین برنامه را چلیک تا بکشونی بالا، تماشا کن و فکرات در کامنتر بنویس، لایک فراموش نکن، بکشونم خیلی بالا، تمام همش میفهمی. سلامت باشید، تماشا کنید و بهره بردارید از صحبت های نمکین غالب جان موسویف. زنده باشید. خب سر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اکرم میریم. درود عزیزان. سلام میگویم به بچه های واروخ، به بچه های سفره که در قلمرو سیبیر کار و فعالیت میکنند. سلام میگویم به تمام مهاجرانی که در فدراسیون روسیه کار و زندگی میکنند و به کل تاجیک و تاجیکستانی که در هر گوشه دنیا هست. درود ما رو بپذیرید. یک زمان در سگمنت تاجیکی اینستاگرام و یوتیوب یک جوان برآمد با موی سری بسیار زیبا، با چشمان خیلی زیبا، با لحن شیرین روستایی، با لفظ شیرین تاجیکی می برآمد و همین روزهای یک رنگ و یک نواخت ما رو با شوخی های خود رنگین میکرد و همان زمان من تصمیم گرفتم که این جوان رو من باید یابم. آن وقت چنان به نظر می رسید که گویا یک مهاجر مهنتی است، در کدام یک ابیکت ساختمانی فدراسیون روسیه کار میکند و در وقتهای خالی تلفنش رو میگیرد و هر گونه شوخی ها رو پیشکش تماشابینان میسازد. نام آن جوان غالب، ولاگر نامدار، بعداً همگان آشنایی پیدا کردند و ما تصمیم گرفتیم که غالب جان رو دعوت کنیم. غالب موسویف مهمانی برنامه نگفته ها. سلام غالب جان. سلام اکای ارزو جان. سلام علیکم به تمامی پادپیچکای اکای ارزو و کسانی که ما رو تماشا کرده استودند. چون که اکای ارزو قید کردید، تمام غریبایی که ما رو تماشا میکنن، تمام برادرای تاجیکستانی که ما رو تماشا میکنن، زنده باشند، هر جایی که باشند، خداوند تنشون صحت باشه. خیر وقت نشان داد این نام مکه جان، چی سوالی که باشه تیاری چی نگفته هایی که باشه نگیم شونکه. حالا علم طب ترقی کرده است و آدم هایی که موی سر ندارند، یعنی مثل من، می روند در کدام یک کلینیک های خارجی دانه دانه موی سر می چسبانند و هر یک دانهش نمیدونم چند دلار است. اصلا من توجه ندارم به این چیز، چون که من خودم به خودم پسندم. ولی در مسئله موی سر شما بسیاری ها حالا میچسبانند، باز موی سر الهیده است که مثل پریک میگیرند با شیرش میچسبانند. یک دوستم گفت که به نظرم موی غالب جان سنئی است. نه نه یک بار خیلی کردم نه چیزی هست اکاد اینا بیا خیلیش کنیم اکاد اینا اکاد چیزی هست خچه اکاد واقعا. بله دروغ است آن حرف. یک دو دوستی شناس هم از اهل هنر گفتند که موی غالب سنئی است، اون پریک های هست که حالا میگیرند و میچسبانند، اما نه، من حاضر خودم دیدم موی سنئی نیست. این یکم سوال بود که با فکرم مخلصان شما پاسخ پیدا کردن. بله دیروز اکا ارزو یک پریمخ رفتم موی سرم خیلی کم کرد، بعد هم خیلی گاب رفت، هم خیلی گاب زد، گفت که بسیاری آدمایی هستن که میروند موی سر میچسبونن. گفت مقصد نام شما رو هم گرفتن، گفت مقصد نکای ارزو را، گفت موی سرش هم نیست، نه که میزه باش حال بدن در ما اکا مقصد زپادلوگی نداره. با گفتی اما چه خیلی بگم اکا زوره این مقصد همه طرفای، اما نمیدونم بسیار آدما میروند هم خیلی موی سر میچسبونن. ما اکا توصیفی نه میرم میتراشیدمش. یعنی خسته میشدید از این موی سر؟ نه ما همی به نهایت زیاد از موی سر شما. این چیز حقیقت داره که بابام میگن معلم موسویف همون کس به حد خیلی پول نغز میبینه، پول نغز میدید. بعد ما کار نمیکردیم، میفتیم که بابا مقصد پول بده بریم موی سر کم کنیم. در جای ما یک موی سر کم کنی 5 سامان بود و بابام 10 سامان میداد، ما رو روی میکرده، خودش یک قفا میرفت. بعد مرا پرمخلچی نمیگفت که همین 10 سامان میتونم بتروشش.
همین بتراشش بعد همین دیگه تق چپ تراش میکرد 2 ماه 3 ماه گوشاشون تنج نصفمی موی سر کم کنی بعد خانواده خیلی گپ نبود همین خیلی موی سر قبض شید این همین دیگه حوزی مشویم یک پر در یک نوار شما آرایش موی کدام یک جوان رو دیدید و گفتید که وای دود من از این روز اعتبارا سرم رو میتراشم بله بله در اینترنت در بسیار تماشا میکنیم همین دستش یک تیار سکالا هم پشتی سرش هم خیلی میکنه خیلی میکنه بسیاری برادرای موجی را قارش کرد هم غضبی قطعی ایش گپ زد اوش گپ زد ایش روی میکنه کم دیگون گپ نمیگه یعنی بچه ها ناز میکنند نازی بچه ها همین اکا یگون گپ نمیگه اکا همین دیگون چی نمیگوی گفتم که میگم من بعد دیگه کم پشتی سر خودم دویده دیگه رفتم قابیدم گفتم اکا بگیرش ببرش گفتم دیگه پریم خالچی میگه اکا ببرش گفتم دیگه نگم خفاس بریدش اکا ولی میلیون نفر این نوار رو تماشا ما تماشاش کردم و بچه ها دیگر نازکنی رو بس کرد بعد همین نوار سرش تراشید ویدیو کات گفت ما سرم تراشیدم مازال رفتم ویدیو تونو دالید کنین ما افتما نمیکنم بیستا غالب جان نوارهای اولینه که داشته یادتون هست بله از ابیکت های ساختمانی بله اون کجا بود اون ابیکت ها اوجا کجان سولنیشنگورسکی رایون میگن بازای پیتیورچکا که مقصد مردمی قرغان کار میکرد مردمی کلوب کار میکرد همه در کجای مسکو در کجای فدراسیون روسیه یا اینکه نزدیکی مسکو بله یک چخل بگم خیلی قشلاق وری بگم ده سولنیشنگورسکی رایون بدم خیلی کوچه خورد بود همونجا بازا بود پیتیورچکا بازا بود همونجا کار میکردیم سرشویش ای خیلی بود وقتی که ما سر کم من تاغم گفتم اونجا با یک برادر دیگه هم گفت که نکه غالب گفت همه کارا نکه گفت تدا نمیزیبه ما گفتم که تاغم هم یه فعلی دارم که اگر بگم که دزد میشم ما دزد چیده میتونم بگم که اکتیور میشم من اکتیور شده میتونم آدم باید خودش نه که کم همی با فکرم که رای خوب گرفتم اساس همین چیزا ما باید برای خنده مردم کم برای پول کار میفهمیدید که مثلا ولاگ گفتنی چیز هست آدمان پول کار میکنند با این واسطه این چیزا رو میدونستید یا اینکه فقط برای کیفیت خودتون فقط تماشا میکنم میدونم ها من تماشا میکنم در اینستاگرام اتاک نمیدونستم که پول کار میکنم در چند برنامه من گفتم که ما اینا برای پول مقصد بلاگری را انتخاب نکردم همین چیزا من خودم گفتگی ما قائل میشم نه که آمدم همین چیز جایش آمد که ما در پول میتونم کنم مقصد 200 سم 300 سم 400 سم میتونم مقصد مو را استوریس کرد مقصد همدا فایده میشید فهمیدی هم استوریسی ما اتاک خیلی بگیریم ما همین سوهای کازی کار کردم اساس برای پول ما یوتیوب ما که نمیفروختم ما یوتیوب ما سخت میگرفتم حالا شبکه یوتیوبتون رو فروختید بله یک کم ترک پرابلمشی در زندگی پول با پول احتیاج داشتم ما خیلی فعلی دارم چند سوم فروختید در شبکه یوتیوب 8000 دلار نه سوم 25000 پادپیسچیک داشت 8000 سوم فروختمش حالا میتونید باز یوتیوبی نو بکشید نه هست شانس هست ان شاء الله نقشای بسیار دارم فقط چیزی میکنم اینستاگرام رو چی اینستاگرام 133000 دلار نمیفروشم که برای به حد عذاب کشیدم به این درجه اومدم مقصد حرمت میکنن که گپای خوب میزنن گپای گندم نمیزنن که حرمت عزت میکنن رنگی میگو یا اویله ما که یک استوریس کنم بگم که من میخوام که ماشین بخرم انا هم 133000 که مرا تماشا میکنن چی برادرای مهاجر چی برادرای تلفنی میتونن که ما در ماشین بخرن یا بگم که من خونه باید بخرم میتونن که پول جمع کنن ما در خونه بخرن انا همون اویله که ما هستیم در اینستاگرام یا بگم که من زن دارم با میخوام یا زن دیگه بگیرم ممکن پول نکید خوبه یک ما در هر یک رولیکی که در بازی پیتیورچکا میکردم که 5000 روسی میغلطید که ما تلفنم میورداشتم درست گپ میزدم در اینستاگرام میپرتوفتم 5000 یکم نوارتون در یادتون هست بله درباره چی بود درباره مقصد انسانایی که ماشین قطعی میگردن مقصد فرقیت پولدار ای به پول چطور کردید همون رو همون خیلی گفتم که کامera را گریان کرد گفتم که
просто ҳам гап зам дафтам ки мардаки пулдор уфтам лексус қати дара мерава бепул мебинаш мега ки онайра обара онайра ака ба лавзи онайра обара онайра хели агиҷо овард чико кад баъд ма гап зам афтам мардак барои даву лексус штан хондай кор кадай нанк номус ки кор ки ратам лексус бихар ки дигаи худоро дод мара надод ба ҳеҷ ҷанг разбор гиртем дангалаш кема кабар рафт дига ҳамин фарш додем ишақапид ушақапид баъд паҳн шуд баъд як рӯз ҳам як кутка қати видео мекам куткаи питёрочка доштам ҳаму қати дигар надоштед не ҳаму дурунда бе ҳаму формара намедоданд бояд ҳаму форма яъне ин либоси кории шумо бале ягона либосе ки бояд ҳам дурунда чиза пӯши а так ман берунда видео канам чӣ кор буд шумо чӣ корро иҷро мекардед ман фақат ҳаму дурунда салафан ҷамъ мекам ака палет мемонанд тавои алеяда мақсад бачаҳо бор ҷамъ мекунанд заказ мегиранд салафаное ки дар тавои алея мемонанд баъд ман мерафтам ҳаму салафаноро туб мекам мегирифтам чанд сум маош мегирифтед 35 000 нас 35 000 русия маош мегирифтем қади 50 000 мехӯрдем ака чӣ тавр ман уҷа мефтам ки ғолиб тай кулоби хайта кубуги мегуфт хайта ака кулоби таи шори баги суси ки и паледа редбулай ҳами хел мондагиян вақте ки салафанша мебара ӯ я яшик мегирад бояд ба фалон магазина мерафтам ман корча қати сагӯй мекамам я редбула қати ҳаму салафан кулула мекам дақафои чӣ мекам мерафтам пишти апарат ҳӯй мекам мезанам ай камера ҷога яъне медуздиди бале хуб рӯзо буд бисёри я бародари дигамона дар даҳани дар хеле меқапанд қалавр истодагӣ ака дар омаданда чӣ қати меқапанаш ака ношки дуздӣ мекунад линги мурғ бале узбекистонӣ буду а карачкан ҳамин ношки дуздӣ мекунад ман гуфтам хай ака редбул қати биқапанад майли яки статьяи ношки қати безебад боз ғайри редбулу линги мурғ чӣ медуздидед ҳамаи чӣ ман балучка дуздӣ кардем як коро агар меқапиданд муҷозот мекарданд бале як мозадечка ойлика меқапиданд ойлика намедоданд як моҳае ки мерафти кор мекард меқапиданд вақте ки дуздӣ кунӣ уволитад мекунанд ойлика наметавонанд ҳоло шумо ин ҳарфҳоро мегӯед мебинанд ҳама медонанд ҳамаам бачаҳои кор кардагиянд медонанд ака чизе ман ба худо ягон чиза ҷога намекунам ака рӯзҷон чизе ки откритай ҳамун чиза бояд гуфтан дар кор ки пага як чиз мешавад мақсад ва шумо гуфтед ки бо як болопӯш сабт мекардед баъдан гуфтанд ки дигар шумо либос надоред ки фақат ба ҳамина не ман берунда метонистам ки либос маълиш кунам бикунам аммо он либоси кори буд ҳатман бояд мепӯшидед ман як рӯза 5 видео мекам 6 видео мекам якта одамо хел мекарданд ки ғолиб як либос дорад бале баъд як рӯз як духтарак нависам дар лича ки эта гуфт дигар форма надорӣ ҳамин қарам када ҳамин дар назарам ки коми оби хина каям то сарам ре гуфтам телефона гирён кард гаштам гуфтам ки охир шагронаи худо чизи хидмай куткаи хидмай формаи хидмай ранги та нестам ки дугонам аз занг бизанам бигӯм ки ҳамун киртаи понбахт апте туй рафтан дар кор баъзе духтарша мебинам охир рақс кеста яки занг мизанад алё лабай гулҷон туй абуд ки тез киртам абёр ки ҳамин видеоро парт офтам ки дигар мардум гуфт ана даже тоҷикистон омам ҳамаи бародаро гуфтанд ки ғолибҷон кутка гиҷоши гуфтам хай ҳаст он курткаи таърихӣ ҳамун хонада ҳамун квартирада ака ӯ размере ки ман мепӯшидам ӯ размера ҳеҷ ка намепӯшидам ман остинкушод мепӯшидам хеле баъзе вақт остинош кушода хеле дизди кам мешида баъзада ягон пистамис хуб рӯзо буд ака кадоми ғарибиро дидагӣ бачаҳои ғарибе ки моро тамошо мекунанд кадоми ғарибиро дидагӣ кадоме ки дар як хона хов кардагӣ ака ӯро фаромӯш намекуна ака ғарибӣ як чизи зура фақат разведка мековӣ ҳами чикор кунам ки ҷогама дави хам разведка бидумонам телефон ва заря дасташ кунам ҳами тамошо кунам тағои шумо чаро муқобил буд намехост ки не мақсад тағаи ман медонист ки ман дар ҳамин ҷа исмашон чи аст ғоиб тағаи ғоиб назар ғолиб ғоиб бале ҳамон одамара москва бурд ҳамин хел ҳоло чӣ кор мекунад
озид мо вақте кормон распад шид чихел бугум вақте ки айбайн рафт асан ҷудо шудед бале ӯ дигар шаҳр рафт ман дигар шаҳр рафтам баъд ман омам ӯ ҳамуҷа ҳоли кор кадеста ҳозирам занг мезанам мега ғолибҷон тонистӣ ростӣ гуфт тонистӣ гуфтам хай чизе мекунем барои хандаи мардум мекунем акай як чиз дигар шумо гуфтед ки ҳар замоне ки ба ғазабу ба хашм меомедед ва мегуфтед ки телефонро фаъол кун ягон чи сабт мекунам телефонро фаъол кун ки буд киро фармон медодед ҳамон илҳомҷон меган илҳом мегуфт ки илҳом афтум хай илҳом биёд як касига телефона меқапав ту мара як гап просто пада чабатида ман гап бзанам нея мегу ма гап намезанам мара очам зан зад гу видео нака мара зан мегирам мара хонагиёи зан мезақанд ки видео мекунӣ ами хел гап мезад бо гапода ма дам мегирифтам бо як ягон меман гуфтам чӣ кока мегуфт илҳом низ аз кулоб аст бале илҳом ай даҳна мегуфт ки ғолиб мефтам мегуфт ки биё ма видео туда иштирок мекунам мегум гап видеора иштирок мекунем буд мекунем видеора фир медодам баъд аз сайт чагон кардам илҳом та кор надор акай ғолибан видеора удалид намекунем нея илҳом зинда боши ахир зан гирифти илҳом ё не илҳом бояд биёя илҳом ҳами 100 000 ҷамъ кесай мега биё мега як мошин бигирам зан чи надорад зан суми зан тайёрай ман ҳамин мегам мошин бигирам ӯ суми зан яъне чи шумо суми занро чӣ қадар ҷамъ мекунед ҳамин суми зан чӣ қадар аст қимат шида яка ози 25 000 30 000 мети детои пахта мети худи ба худо $30,000 не 25 000 суми тоҷикӣ $2,500 ози бо худи мега хонондамаш 7 сол медини студи 30,000 биёр 40,000 биёр дига нафаҳмидемаш имора баи тан туш мо худо духта мекард бафкин 50,000 мегуфто чам ғолиб ба қариби шумо оила барпо кардед зан гирифтед чанд ҳазор супоридед ма ростӣ 25 медони чанд ҳазор акад беамира ма реал ниша бугум ака 22,000 додам 22,000 ба ки ба очам бурдан мақсад падари анаҳаму бале додан 500 сум дига гуфтам биёра баъд 500 сум қарз доред аз зан баъд оли гуфтам 500 сум баъд 500 сомона гирифтам дастамда очам гуфт хай амира баги гуфт бар гуфт роика гуфт бирава гуфтам ҳайм 500 сума гирифтам задам гаштам ака духиш харидам ман ҳами хурдем гаштем яду зангам 500 сума намеёрем 500 сума ман гуфтам ки не баъд бахшиданаш ҳам 500 сума хай 22,500 буда нархи бале 22,000 додам 22,000 додам то ҳол 500 сум қарз доред то ҳозира 500 сум қарз дорам аз хусур бале ва чӣ тавр меравед ба рӯи он хонавода нигоҳ мекунед мардаки хубай мардаки хубай ӯ мега 500 сум бутем ман гуфтам ки ман тӯйда омадам чихтаки ман никоҳ кардам мара як коса авқот надодӣ ӯ ай 500 сум мегам ман коса чаро хӯрок набуд рӯзи никоҳ не мо рӯзи душанбе тӯи мо буд ака тӯи мо рӯзи душанбе баъд рӯзи душанбе дамонда будем аз ҳисоби танзим мақсад ҳар кас бояд танзима иҷро куна ҳамин хел рафтем сарости ман никоҳ кардем баромадем дига хай чӣ хелай баъзе шаҳо яъне чизе нахӯрдед не баъзе шаҳо қатиайдам баш мера стахон наклад карди шада тавақ шалоида меорад ман не хисри ман одами хубай одами хоксор яъне хусури шумо михел одами шухтабиат аст бале маълим зура ягон вақт беҳад шӯхӣ мекунем беҳад гап мезанем ба худо ва саросима никоҳ кардеду нашишед не акай берӯзам ҳамуҷа буд акай берӯз ҳамаша медонам ва кундаи синаи гӯсфандро не наёвардан ягон чиз набуда бози хел мегӯед ҳамсаратон наранҷад не дига акуҷед хи мардак гузбалада дига ягон илоҷ нест хафаам шава ки дига илоҷ надорам ака кори шидаги шид як сол гузашт бале ака аз як сол зиёд гузашт як сол шид ака як сол шуд фарзанддор шудед не ака тавбат кардем ака ҳамин худо бута чӣ хел ҳамин хел ака я боромем ҳамин душанбе ака тавбат кардем бо ҳамин хел нав модара тавбат кам ака модар оператсия кардем чӣ ҷарроҳӣ кардем ҳамин хел амиҷаш ака грижа буд ба фикрам ҳамин хел гӯшти зиёдӣ буд ҳамуро оператсия кардем ака мақсад ман хонада ака апа надорам хоҳар надорам ду бародар дорам мақсад дудар дорам
ака ҳамун нигоҳ мекунад ҳисоба овқот мекунад хай кори хонаро биданда акаҷон писари калони шумо еда бале ака ҳама калон худам додаракоятон ҳанӯз оиладор нестанд не яти чорум курса яти дуюм курс ака шумо гуфтед ки табобат кардем яъне шумо фарзанд наёфтед дар имтидоди як сол ки ба табобат чӣ гуфтанд духтурон ман баъз бисёре ҷо рафтем мақсад ноумед намекунанд зиқ намекунанд мегӯянд ки мешава баъзеш мега ки мақсад ғолибҷон зиқ наша хинакӣ мақсад хинакӣ дорӣ аниқ чад то ҳол маълум нест ва хеле бигем сидқан ай дастаи кора оли чӣ накардам табобатро шурӯъ накардам ният дорам ки аслан сармохӯрдагӣ доштед дар федератсияи русия не ман берандам кор накардам ва скилада будам хай худованд ака ҳамин шояд дер ояд мегӯ шер ояд хайр нав як сол шудааст қадар муҳлати нест одамҳо 6-7 сол фарзанддор намешаванд ва як бора худо медиҳад умед ба худо бибандед иншоллоҳ ҳамин фақат худованд ҳамин акай беҳрӯз акай барон бале беҳрӯз беҳтарин инсон ака ки ҷойда мешинам ки ҷойда мехезам мега ки ҳамара мега ҳам собиров меган я бародаре ҳам мара ёрдам мекуна видеома монтаж мекуна дастгирӣ мекуна мега ки ҳамин дила тоза бигӣ ҳамин дубай рафта буданд гуфт ғолибҷон ҳамин дила тоза бигӣ анталия меравӣ шумо он корро тарк карде дар он фабрика он кор ака панош ба худо шид чӣ кор мекунед ҳозир ака фақат нами инстаграмда бояд фақат видео кунам ака мардумда мақсад мегум барам ака даромадаш хуб ҳаст даромад ака фақат аз сториса акаҷон аз реклама акаҷон дигар ман ба худо ягон чи даромад надорам ака ман пасандоз надорам дажи ака фақат чизе меоя ҳамун зиндагӣ ҳамун чиз фақат ай аллоҳ ҳамин чӣ чизе ки биёд тамом ака ҷое шидагӣ ака ки ба худо данамии блогерим ака ба номи парвардигор ҷои дурӯғиш нест ҷое шидагӣ акаи урдуҷон ки нона ба об нона да чой тар кардам хӯрдам шукрона кардагим ака ки ман 100 000 подписчик доштам яъне баъзеҳо мегӯянд ки блогерҳо ин қадар пули зиёд кор мекунанд ва бояд андозбандӣ шаванд ин вай чӣ гуна аст даромади блогерҳо ҳамин ҳозир ман як чиз акаи урдуҷон мегӯям ки бисёри одамҳо ҳамин чиза секрет мекунанд ин чиза бояд секрет накунӣ ҳамин ютуб да агар 1 миллион бизана наворад хуб бутад $500 метавӣ $600 неки 1 миллион ай байни 10-15 блогер мумкин десетш бизана акаҷон 100 000 просмотр мезана намезана просто акаҷон ман намедонам ман даромади ҳамин чиз акаҷон ман як бор гив кардам акаҷон аяму гив ака ҳамун мошин ака гив ма ака юсуф мега ки гив барои молта додан ай мақсад пули молта ҷамъ мекунӣ молта мети якаса мегираш мерава мақсад айму бисёриҳо ай гив кор мекунанд ай гив фоида меёранд фоидааш фақат ҳамин дӯстону рафиқоне ҳастанд ки бо шумо янда 133 000 нафар фоидааш ҳамин аст фоидааш ҳам яка баъд фоидаи инстаграм як чизе аст ки дӯстое ки мақсад пеш будани назаршон моро намегирифтанд ака ҳамиш сабаб шид ҳамин инстаграм ака ки моро медидан саломон алей гирифтан акаҷон бисёри вақт дар наворҳоятон каме занҳоро танқид мекунед баъзе рафторҳояшонро намеранҷанд намегӯянд ки ғолибҷон чаро ин тавр мекунӣ ман ҳақиқата мегӯям ака ман ҳақиқата гап мезанам ака орзу охи мебинам бисёри вақт зиқ мешавам ака охи ин хай занг мезанед на кавалерша гиҷодаи мақсад ҷигарҷон ё салт да гиҷое мегӯям ман фалон ҷуда мега хай биё бирем бишинем мераванд мешинанд як шашлик да мешинанд ду сих ҳамин бача да меоранд ду сих ҳамин дихта да бача мехӯрад дихта як сих мехӯрад як сих намехӯрад ох ту чӣ ноз мекунӣ харид бихӯр исроф ҳаром гуфтанд баъд меяд пеш дугонааш намега як сих зиёдтӣ кард нагирифтамаш ана дугонаи сиябодат бихӯрад чӣ ба нагирифтӣ бояд мегирифтӣ мехӯрд хай айб шид як ҳафташ ҳамтария дуюм ҳафташ ҳамтария сеюм ҳафташ ду сих биёра ба се ҷигарҷон не се та биёра қабрға ду чита фарш ака орзу медонанд ки ман шӯхӣ мекунам ман чӣ коре мекунам барои ханда яна ҳам бародарон мекунам ҳамин гуна ҳунари актёриро пеш доштед ман акаҷон бале
بله اکا. برآمد میکردید ما وقتی که در اکونومیست سنچه ها در بین در دانشگاه دولتی کلاب آنام ابوالله رودکی ما فاکولته اقتصاد و اداره میخوندم محفل شد بین فاکولته تو کوین بله بعد محفل ظریفان شد بعد معلمه رسول ما میگن دکانمون به حد انسان خوب بود بعد فیرات کرد گفت که غالب جان گفت همه چیزا چخل کنیم مقصد ما بسیار سنوده بازی میکنم تازی را همه آدمایی که در محفل ظریفان قطعا اشتراک کردگان شاهد زندان گفت معلمه ما همه یکمه در همین محفل ظریفان نگیرم نتم همه اکونومیستا را معلمه مرا خارج کرد گفت غالب گفت معلمه مرا خارج کرد 2,500 که رصد میکنی فرما بخار بچه دا عبیدشون به تکی گشنه نمونن ما میکنم گرفتیم یکمه اکونومیستا را دادیم خودتون کارگردانی کرد خودم کم گرفتیم یکمه دادیمشون همون روز صاف یادم نمیره که وقتی که رکتور دانشگاه دولتی کلاب عبدالله حبیبالله بودن برآمدن همو سپاسنامه‌ای که دادن دست معلمه رسول و لطفیه ده باور که همو معلمه گریست مرا فیرات کرد گفت غالبی ارزنده ای گفت تدا گفت ارزنده مقصد ایره بگی من افتم که من نمیگیرم یه شما معلمه ای همش شما من میخواستید اکتور باشید میخوام هم درنی زیرو جوانه چون دارم چیزایی دارم میخوام که چیزایی را پیشکش کنم که همین دم بگیرند همین مردم پیشنهاد از جانب سینماسازان نشد که در فیلم ما نقش بیافرید این گونه پیشنهادها نشدند ما همین رول سریوزی نباشه دیگه لبای رولش هم تیارم چخیل خیلی نقش جدی رئیس باشی و فامیلی بیو یا بشینی نه چگونه نقش رو دوست می‌دارید هم سر دیوار قلب پارا فلان دختر گپ تا سرش کنه ایسا یک نه دنیا هم یک آمدید دو توی کردید عکس‌های تویتان را نیز در صفحه‌تان گذاشته بودید یک تا من دیدم بعد قطع عبدالرزیق دو درک من بود و همچون نواری دعاگیری شما از پدرتان نیز نشر شده بود بله همچنین هم در نیژنی نوگورود بود نتونست کرونا ویروس بله کارانتین بود کارانتین بود مقصد زنگ گفتم تمام جداد میکنم داجا ما سومی بلیت دروی میکنم مقصد 50,000 60,000 میشه ما سوم دروی میکنم بیا گفت بچم مهنت کای کار کای خودت زنگ گرفتی ما داد دادگیم حسابی که ما توییت دا اشتراکم توییت دا مقصد هستم بکنش بچم که همون روز خیلی داگیری دا دیگه نتونستم دیگه اکوجا کم ترک شما لیکن یک خیلی شما حرف زدید که گویا با پدرتون مثل رفیقید دو جوره اتم زورای با خدا بهترین انسانه ما گارینیه اتم وقتی که ما مدال گرفتم افتخارنامه گرفتم من در ادامه گفتم اتا گفتم دیدی بچه تا افتخارنامه دارم از کجا افتخارنامه گفت بچه ملادیست گفت من میدونم که بچه ما با سواده گفت از کجا میدونم تعریف کرد بچه ما با سواده بچه ما گفت ای وقت متماتیک سخت بود است من فهمیدم که به مدال نمیاد به افتخارنامه نمیاد گفتم اتا بسیار تعریف نکیه والیبال یک مدالی مونده در همونجا ما خانه پر همه والیبال که یه روز والیبال بازی داریم بچه ها قطعی درس روسیه والیبال بازی داریم اتم زنگ زد طریق غالب گفتم لا جوده ای گفتم با هم خیلی تلفن ایزال براممون بخی در دفتم که درس دایم معلم تربیت جسمانی اومد اگه درس روسی داریم و ما والیبال میشودیم معلم اومد گفت که برین گفت که بالا فیراتون دارم میدرویم در صنف همون درس روسی ده اتم قفا داشته درامایم خیلی غالب گفت درس روسی ده بودی خیلی درس شما تو ده کجا بودی خیلی والیبال دارم خیلی میبخشی نگی نزده یا در صحنه چون برآمد میکردید در محفل ظریفان یگون خیلی ظرافتگویی شعرخوانی میکردید مابین هم بله. یعنی بعضی ترانه های هجوی رو استفاده میبردید بله بعد هست مقصد ما نتونیم مثلا یگون برشده است که یگون نواری جدی تهیه کرده باشید به شوخی نداشته باشد بسیار مثلا جدیت شما چگونه است من تصور کردن نمیتونم حتی همین ما که راستی
серьёзный бозӣ карда наметавонам. Хеле бугӯи ман ба ин тараф назар кардам масалан ҳастанд да хеле ҷазобият яка намешавад. ягон шеър ҳам қироат накардаед? ягон шеър медонед аз классикҳо аз давраи мактабӣ ё ин ки ягон рубоиёт? ман ҳами ту ёдам мебирам ака мегӯям ки шаҳра Табрика ҳам микрофонам мегирам мегӯям эй дӯсти азиз туяд муборак бошад бӯйҷӯи мулён ояд гар бар сари нафси худам мири мардӣ рафтам лабёб сим задаги ай ҳамаш мегирам дӯстоят гарм дар оғӯш хафа нашавам ака аз ҳамаш кам бале ака пурра ягон чиз намедонед ягон рубоӣ аз зиёд? як шеъра пурра медонам ака ки иди алифбода хонда будамаш ҳарфи ю қати шеър чӣ гуна аст? юнучқа кори падара ман аз бӯи он лаззат мебарам. инро хонда будед? ҳарфи ю аз шумо буд? амо ғебад ғолиб яъне ғеб? бале шеъраш қиин буд надромад сарда ю қати сахоям я ю қати ду мисрафтам баги айрура ай потела гуфтиям занакӯла ё мехом бачам айрура аз потела ин чӣ маъно дорад? яъне маҷбура? бале ака ай нотавоноӣ та мегам мақсад ҳамира баги тия бало ки бахон ҳами қишлоқ зурай ака медонам қишлоқ ҳама худа ва акнун шуморо дӯстонатон дар деҳа ҳамдарсонатон ҳамсинфон ҳамчун як ситора аллакай пазируфтанд яъне дар муносибати шумо аллакай тағйирот ба вуҷуд омад аз он ғолибе ки дар кӯча бо ҳам калон шудеду чиликдангал мезадеду бозӣ мекардед то ин ғолиб фарқ ҳаст? ҳаст бале бисёр ака бисёр фарқият дорад акаҷона не ки ма ака худам дар як хулосаи баровардагим акаҷон ки намефурам ака такаббурона рафтор кунам ҳамин феъла надорам ака намефурам ҳамин чиза надорам ака баъзе ҳолатҳое мешавад ки инсон бояд ҳамин хел рафтор кунад ака ман ҳамун ғолибам ҳамун одамам ака ҳамун муҳоҷире ки дар Москва кор мекардам ака ман ҳамун одамам ака бисёри бачаҳои муҳоҷир меоянд мегӯянд ки хеле душвор аст аввал рафтем азоб кашидем зану занӣ шуд ҷанги гурӯҳӣ шуд ин гуна хотираҳо шумо надоред? бисёр ака чӣ? мо ҷанг кардагем мо бисёр разбор кардагем ака ай пишти ҳамин дар занозаниҳои гурӯҳӣ будед? беҳад байни кадом миллатҳо? ай мо бачаҳои кулоб қатъи бачаҳои Ӯзбекистон ҷанг мекунанд ака хеле ҷанг разбор мекунанд ҳамон солҳо? бале ман ҷанг кардагиам ака ман халос кардагиам ман ҳамун бачаке ки ҷангда мондагӣ буд ҳамун бачаро ман ба худам ҷавоб мегӯм ака ки ҳамун бача худи зинда саломата яка ҷоиш мешавали мегӯям мебуроя гап ҳамун одама ман қичоқ гирифтагӣ бировардагиам ки попшои фирма ака сарош хеле оҳан дора ака ҳамиди задан ҳамин мошин мефурӯя мезанан ака сараш медара ака ҳамиди шрам ручкам беракам ака мо мегӯянд ки ин ҳавзи хитон қайд кунем ки бисёрӣ мераванд азоб мекашанд ака нола ака то нахоҳиш қиртиш карда намешавад. мора бачаҳои ғарибмон ака беҳад бачаҳои бақувватан ака беҳад паҳлавоно дорем ака беҳад хуб дорем ака фақат як чизе ака мо бояд кор кунем мо бояд пул ҷамъ кунем ака бием дар ватан хона обод кунем мошин бигирем зиндагӣ обод кунем мо ба нияти пул кор кунем мерем акаҷон ҳамиди атак сомонаҳое да ки мега ки бисёри ғарибо азоб мекашанд не шигри худо ҳама хуба ака ҳама ва як чиз бисёри муҳоҷирон ҳоло солҳои охир кӯшиш мекунанд ки шаҳрвандии русияро ба даст биёранд шумо кӯшиш накардед? чаро хомӯш мондед? баъди ин савол саратонро хам кардед яъне шаҳрвандии россияро аллакай доред шумо? не якроҷо ман ягона акай орзу ба худо ку баъзе ҳолатҳое мешава ака ки нами қиртақаку ака нами ғаҷова ака мегира гирья мегира ака чаро? нами дурун ака пирай ака чӣ алам доред? намедонам ака ба худо пирай ака ами намедонам ака нами дар масъалаи муҳоҷират? не ака дар масъалаи муҳоҷират нест акаҷон дар масъалаи ами кор фаъолият акаҷон
چیز مقصدش خیلی بگم اکا جون میخوام که چیزی را میخوام بکنم اکا نمیتونم. چی میخواهید؟ میخوام که کاری را انجام بدم اکا که همین آدمایی که ما را حرمت میکنن ما را وجد میکنن اکا همون اودیتوری که ما را تماشا میکنن اکا ما چیزی کنم که انا همون آدم کیف کنه اکا. چی میخواهید؟ غالب جان بیاید درباره خواهش های شما حرف میزنیم. مثلا چی نقشه دارید که عملی کردنش دشوار است؟ مثلا در کی جای اکا رفتم گردن خم کدگی مکا جای شدگی که قدری ما پس شدگی حسابی انا همین ویدیو سیام کنی ما اکا جون که ما مونتاژ کردن نمیتونم اکا جون کامera تبگی ببریم من ویدیو ما را کامera میکنه اکا نمورا مونتاژ کرد اکا جون نمورا التماس چرا خودتون استودیوی خودتون رو نمیکشید؟ حالا برای هر یک برای استودیو برای هم ایر اکا جون مبلغ در کره راستیش اکا جون حاضر همین صابیروف قدیسته اکا جون ای ام صابیروف نگن در اینستاگرام خود 73-74 هزار پادپیچیک داره. آدم‌ها با یک سمارت کاری خودشون رو پیش میبرند ولی غالب شما باید در این مسئله نیز باید پیشتاز باشید، کوشش به خرج بدهید که آهسته آهسته تکنیک رو خودتون بخرید، دستگاه نواربرداری، کامپیوتر، این چیزها رو باید به نقشه بگیرید در آینده. بگیم پول کو من خیلی پولی که من خوردگی گشتگی ما در دوره استودنتی میزم میگشتم ما کار میکردم من در دوره استودنتی ما کار میکردم. چی کار میکردید در دوره استودنتی؟ ما تسمه سودا میکردم ما تسمه میفروختم. از کجا میآوردید تسمه؟ ای با کاروان ای اپتوی میخریدم میفروختم 1000-2000 سوم ما در فایده من میخوردم. در کجا تسمه میفروختید؟ در بازار کارون لویراد در بین این مردم باز من بزرگ کارون در کم میدارم همش میشناسم. من همه کار کدگی ما که ما پول دادم ما پروست وقتی که همه چیز کجون ما سر کردم ما باید آزاد باشم که ما ویدیو سیام کنم ما فقط تلاشم برای مردم که ما را مثلا تماشا کنم. ممکن روز شب که ما در مشکلی بغلطم ما یا فعل دارم که ما نزد دوست گردن کج کردن نمیتونم که اکا جون مرا 500 سوم قرض ده آزی ما از توریست کنم اکا کمی درکم اکا جون ایجای جو گشایش نیست ممکن ما دا 20,000 30,000 تا 40,000 سومی تاجیکی را اکا ما دا جمع کنن ما کارتم بمونم ما دا جمع کنن اکا برای که 70% اودیتوری ما همش مردم مهاجر اکا. پس کوشش کنید که تجهیزات تکنیکی خودتون رو بخرید اینقدر عذاب نکشید در وقت تنظیمی برنامه. هنرمندان رو همیشه دستگیری میکنند. فکر میکنید که هنرمندان بالیوود و گالیوود رو دستگیری نمیکنند؟ اشتباه میکنید. همان هنرمندان نیز برای خودشان سرپرست دارند، فابریکاها، کمپانی‌های بسیار محتشم و عظیم سرپرست این یا اون هنرمندان بالیوود و گالیوود هستند و حتی از میان هنرمندان بالیوود و گالیوود و هنرمندان عموما معروف دنیا که در سینماهای جهانی نقش می‌آفرند حتی آنها سیمای کمپانی خود را انتخاب میکنند. مثلا انجلینا جولی میشود سیمای یک کمپانی یا اینکه دمی مور میشود سیمای یک کمپانی یا براد پیت میشود سیمای یک شرکت دیگر و همچنین غالب نیز میتواند سیمای این یا آن شرکت وطنی یا اینکه خارجی باشد یا نه؟ راست میگوید و راضی نمیشوید؟ نمیکنم خودم اکا میخرم کامera کامپیوتر اکا ما همی یگون خداخونه بکنم خداخونه غالب شاه نه که سسکه نه اکا فقط نمی لبلبو کپو سازی قطعه. چرا سسکه رو دوست نمیدارید؟ آخه نمیادید خدا که اول 3 سوم و 4 سوم شده بود سسکش میدوده 6 سوم به سسکش میکنم دنسکی خدا 10 سوم نمیخرم شکم با فریب کنیه. یک چیز اسرار این انگشترین رو بگویید که چی اسرار دارد این انگشترین؟ این اکاد چند کسا گفت که همین رابطیم چند کسا گفت که همین چلا رابطیم همین چلا رابطیم این چلا را که یا برادر گرفتم نامش اکای مراد نام داره اکا جان اینا با نامش در همینجا نویسندگی این اکا جان مراد نویسندگی اکا همین را همین چلا داد این چلا چند کسا سلام میکنند دوست همه جا کجیلا میشوه همه خیل
амонат нагирифтамаш ака. баъзе айда чалои фасон ғалтӣ да кавне ки нагирифтамаш, ба кадом хотир нагирифтамаш. агар ҳамо ака ҳами гап ҳамара намегуфт, ма шояд ҳами чалара меканда мегирифтам. неки мара як гап гуфт ки ғолиб ҳаму гап ҳисоб ҳаёдам намерава. ҳаму гапа бо ҳами имшав гуфтам ака. гуфт ки мадодарҷон тудад як кор надорам, панот ба худо чизи байни ман ва таба тамом. ки мо дӯст будем, ман ва акара гарини ҳурмат мекунам. ҳамин қадр гуфтам ки ака сабаби мақсад ҳамин гапа гуфтан чияй? телефона кашт. Мурод? Акаи Мурод. намедонам ака ба худо. дар куҷост Мурод? дар шаҳри Кулоба акаҷон. яъне шумо Мурод аз шумо калонтар аст? бале ака. шумо рафиқед? ман ҳурмат мекунам ака. дар Русия якҷо кор мекардед? не акаи Мурод. шумо ҳаминҷо рафиқед? акаи Мурод ҳаминҷо рафиқай. ман гуфтам ман ҳозир чизе ки доред бигӯед барои Мурод инҷо. не ман ҳамиқа мегӯям ки ака ман да ягон одам бадӣ накардам. акаи Мурод медонед чӣ мехоҳам? мехоҳад ки ман қатъи ҳаму бошам. мефарад ки ман қатъи ҳаму шӯхӣ кунам, чақчақ кунам, бахандам. не ки ман бояд душанбе биям, ман бояд кор кунам, ман бояд видео съёмка кунам. ман вақт намеём. ҳамуда ба фикрам қарш карда камтар ҳамин хел сахт. акаи Муродҷон ҳамиқа мегӯям ба худо ман аз барои Аллоҳ дӯстӣ мекунам, аз барои Аллоҳ ҳурмат мекунам акаҷон. ҳама душай ман гуфтам ки ман эра намекашам ай дастам ака. Мурод ҷон, қурбони шумо мешавам. бубинед ки бо чӣ қадар самимият ғолиб исми шуморо ба лаб меорад. ва медонед ин самимиятро танҳо метавонад одаме дошта бошад ки рафоқатро ба маънои пуррааш дарк мекунад, бародариро мефаҳмад ва ба қадри дӯстиву рафоқат мерасад. ман мутмаинам ки ин ҳама сардие ки миёни шумо уфтодааст аз байн меравад Мурод ҷон. ва воқеан ҳам ин зиндагӣ зуд мегузарад. дар зиндагӣ ҷудо накунед як марҳилаеро барои ҷудоиву андӯҳу ғам. ҳамеша шод бошеду масрур. инҷо худоҳофизӣ мекунем. дӯстони азиз, барномаи ногуфтаҳоро ба анҷом мерасонем. дар паноҳи яздон бошед. хайр.